मियोय अमा युमदगी थोखिबदगी हंजिलक्त्रे मणिपुर टॉप चैनल की मैकेदगी मरुइबा पाउखर मैम थमजगी अहानबदा पन्नम पाउसीदगी लोकसरगा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वांगजिंग वांखैदा लैबा पाउनम दीपक सिंहा सै तरागतरु अपोप पाउनम दामु कौबा नुपा मसा अमा जुन कुनगनी थोगी अयुक पुंग तरामथु मखैरम ताबदा मयुमदगी थोखिबदगी ngasi फाव युमदा हंजिलक्तना माफम खंगदना लैदे हाइदि मा युमदा हंजिलक्तबगी मतंगदा मा की माबाई असोम सुभाष थौबाल अथोप मखा लेकायदा लैबा मियोइसिना जुन कुनगा तरुगा थौबाल पुलिस स्टेशन की ओसीदा मिसिंग रिपोर्ट अमा तौखरे पुलिस दा पीबा मिसिंग रिपोर्ट अदुगी मतुंग इना पाउनम दीपक फुट मंगा गी इंची अनि वांगी मसा फुलैने कुचुमुई ममाई संगलप तवी मसमुई अमुबा मसुगी टी शर्ट अमा लिखी अमुबा मसुगी हापेन अमा सेटकी स्लीपर अमा तोंखी हादि कनागुमना माकु थेंगनाबिरबदि सुभाष की मोबाइल नंबर 9005237293 नत्रगना थौबाल पुलिस स्टेशन की नंबर 9862543857 न पाउ पिबियु हादि अमरोमदना जिरि मियामना वकत मी फमफमख्रे सोयबम शरद कुमार मी हात सेनबसिंग की गाड़ी नंबर नसिंगबा ताकलाबसु सेनबा मियोइसिंग असि फावबा फादुना आइन गोयबा सेराक पीदना लेबबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना मिसी एसिगी मतांगदा सेमकिबा जेएसी गा लोइदना ngasi मियामना वकत मिफम फमख्रे वकत मिफम मदुरा सरुक याखिबसिंगना सैबम शरद कुमार हातपर सेनबसिंग खुतकता फागदबनि येलो मिसिंगदा सिंगनरक लेमना थारोय नारको टेररिस्ट मरुफोन मुथकदबनि कुकी रिफ्यूजीसिंग मणिपुर लैबि यारोय मणिपुर की सक्तम कायबि यारोय मणिपुर इमान येफरे हाइब स्लोगन सिंग लाउखि हयेंग जुलाई अहुमदा बाबूपरा मयोलदा शरद कुमार मिहात की वकत मिफम फमगन हेनसु जेएसी की मैकेदिगी फोंदोरकली अदप पावमना सयोल अमगी मनुंग ग्यास फंगलु अजुका सयोल अमगी मनुंग लान मयुकनरीबा मियामदा इमोइनो ग्यास एजेंसी ना साथों ग्यास फंगलु वाइना ऑल जरीबम यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अजुका की वाइस प्रेसिडेंट वाई रोमेन फोंदोरकली जरीबम की बाबूपरा वार्ड नंबर 5 तलैब अजुका की ऑफिस तंगसी पांगथोखिबा पावगी मिफममदा वाई रोमेना फोंदोखिबदा सही एसिगी जुन अमा अमसुम अनीदगी हौदुना ngasi फावबदा था अमा हेलगलबा फावबा जरीबम मियाम इमोइनो गैस एजेंसी दगी गैस फंगदुना अवाब के मयुनरी कांगलुक इरांग मयुनरी सैरक्ता युम अमगी संगदब याद्राबा ख्वाइदगी मरुओयबा साक्थोंग गैस फंगदबना मियाम खमथेंगना अवाब मयुनरी मरम असिना सलीबा सयेसी की मनुंगदा एजेंसी असिना कंज्यूमर सिंगदा गैस फंगलवाइखि ngasi की पावगी मिफम अदुदा अजुका जरीबम की वाइस प्रेसिडेंट एम श्याम कुमार मितै अमदी एम द्रामेंद्र मितै सुसरु याखि अतोपा पावमना NEICMA की निपान सुबे एनुअल कॉन्फ्रेंस पांगथोखरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन NEICMA की निपान सुबे एनुअल कॉन्फ्रेंस पांगथोखपगरो इरोइना ngasi हौदुना इंडिया टुवर्ड्स $7 ट्रिलियंस इकोनॉमी बाय 2023 हाइब हिरमदा नुमित चुपना पांगसा थगदबा इंटरनेशनल सेमिनार हौदोखरे थौरामदु AEICMA मणिपुर यूनिवर्सिटी कॉमर्स डिपार्टमेंट अमसुम एसोसिएशन कॉमर्स एलमनी मणिपुर यूनिवर्सिटी का पुनः सिंधुना कांचीपुर लेबा यूनिवर्सिटी असिगी कोर्ट हॉल पांगथोखिबनि थौराम अदु जापान अमसुम नेपाल लेबा अनिगी डेलीगेट सिंग यावना लेबा असिगी तोंगान स्टेट सिंगदगी पुनः डेलीगेट हुमफुरोम न सरुक यारि हाउदोकपगी थौराम अदु अथोयबा मिथुंगलेन ओइकिबा गवर्नर अनिशा ओइकेना फोंदोखिबदा इरांग सिना मरम ओइदुना मणिपुर सि मपुंग फाना तंगदु लैताबा हंजनबा स्टेट अमा हाइबदु ओइद्रि अदुबा असिगुम थौराम अमा स्टेट असिदा पांगथोकपा यामना अफबा खोंथांग अमनि असिगुम थौराम क्या अवांगनोंपोक की अतोप स्टेट सिंगदसु पांगथोकवनिंगी मसिना लेबा असि अवांगनोंपोक स्टेट सिंगदा पुंग ओइना मणिपुरदा मपुंग ओइना मणिपुरदा हिरम क्यादा खुमांग चक्सिनबा अफबा मयोन अमा पुरक ngमगनाखि गवर्नर मखा तारदुना नुमिनिनी सथगदबा इंटरनेशनल सेमिनार असिदसु लौबियाब रिकमेंडेशन लौदुना सिनाबियु रिकमेंडेशन अदु लेबा असि प्राइम मिनिस्टर अमदि फाइनेंस मिनिस्टर थादुना थबक तोंथोकनाबा होनासैखि थौराम अदुदा सेमिनार सोबिनिर कंगलैपाक बिजनेस रिव्यू जर्नल अमसुम ए हैंडबुक ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग हाइब लाइरिक अमा अहुम फोंखि लोइनना NEICMA की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लैखिद्रबा प्रोफेसर के पेरेंद्र की इमुंग मनुंगदा खुशनाखिबने NEICMA की प्रेसिडेंट प्रोफेसर अमृतपाल सिंह अमसुम मणिपुर यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ सोशल साइंस की डीन प्रोफेसर TS पूर्णिमा यामागुची यूनिवर्सिटी जापान की प्रोफेसर असामिजु मोनेहिको यूनिग्रोप कॉलेज नेपाल की एकेडमी डायरेक्टर प्रोफेसर राधेश्याम प्रधान याखिबा थौरामदुदा
Guru Gasidas Biswavidyalaya Chhattisgarh ki Vice Chancellor Professor Alok Kumar Sakrawalna Commerce amasung Management asi India da mapung fana lehenba ngamlabadi leba asigi oina sakotharang sel tungi phibam yauna hiram kya da khumang sokshin mangangani maram asina mairoi singda commerce subject yauna masiga mari leinabasing mayek sena khangna na bokhona si haiken su paushida makhatari atopa paw madana ngarang digi surakhiba nongna maram oiraga Imphal City ki manungda Imphal City manungda seliba torel sing khudong thiningai oire kangla paw digi laku saraga ngarang digi leptuna surakhiba nongna maram oiraga Imphal City ki manungda selibi Imphal amadi Nambul torel gi imai sing khudong thiningai oibigi sangda sele Water Resources Department gi flood control room digi phangba paw na hai ngasi ayuk pung mapan phawba phangba report amagi matungina Imphal torel gi minu thong mapada oiriba torel gi imai si high flood level ki mathak seli minuthong mapada Imphal torel gi warning level amadi flood level gi sangasi mathang sina sea level digi meter 17 ka marfuga manga ka point mapan amadi meter 17 ka marfuga taruka point mapani adubu torel asigi imai si high flood level ki mathakta sea level digi meter 17 ka marfuga nipan wang seli Imphal torel gi imai wang na sen basina maram oiraga torel asigi paringda leiriba tungan ba lawnambal kaya ising pathokpa yabagi phibam da leiri Kangla gi nongpok ta leiba Kangla nongpok torwandi hauzik ising na thumjingkhe nakala marom da Nambul torel gi imai si hauzik warning level amadi flood level gi mathata seli thong Nambol bi mapa gi oina torel si ki warning level amadi flood level si mathang sina sea level gi meter 17 ka marfuga matuga point sama ga humdra ga manga amadi meter 17 ka marfuga ni thoga point sama ga humdra ga manga ni hauzik Nambul torel gi imai sina warning amadi flood level gi makhada sea level gi meter 17 ka marfuga humduga point sani wang seli lilong thong mapada sian bi Imphal torel gi imai si flood level gi mathakta sea level gi meter 17 ka marfuga matuga point sanga ga yankai wang seli lilong thong mapada sian bi Imphal torel gi warning level amadi flood level si mathang sina sea level gi meter 17 ka marfuga point sahunga yankai amadi meter 17 ka marfuga matuga point sahunga yankai ni marak sida iril torel gi oina di torel si gi imai warning level gi imaya yamna na ngaseli torel si gi warning level si sea level gi meter 17 ka marfuga humduga point teret oibada torel si gi imai sea level gi meter 17 ka marfuga manga ka point 17 ka yankai da seli Nambol torel gi oina di torel si gi imai hauzik warning level gi mathata seli torel si gi oina warning level amadi flood level mathang sina sea level gi meter 17 ka humdra ga nithuga point teret amadi 17 ka humdra ga humduga point teret oibada hauzik torel si gi imai si flood level gi mathakta meter 17 ka humdra ga mariga point 17 ka humdra ga manga seli Thawal torel gi imai si warning level gi mathakta seli torel si gi oina warning level meter 17 ka humdra ga nipan ga point Samapan ga taraga mga oiduna torel asigi imai meter 17 ka humdra ga mariga point 17 ka humdra ga mga kaktama oidi mara asida Manipuri river gi oina su hauzik torel asi warning level gi mayar seli torel asigi oina ithai beres mapa gi oina warning level flood level amadi high flood level mathangsina sea level gi meter 17 ka humfuga mapan ga point sani ga marfu meter 17 ka humfuga mapan ga point sa humamadi 17 ka humfuga mapan ga point sa hunga kun oibada hauzik torel si level gi meter 17 ka humfuga nipan ga point sa ni da seri mara asida level si gi gate manga hauzi hangdokle haina supau sina makatari Amaramda torel gi imai wangkhalak pa sina maram oiraga Mahabali haina su khangnaba mongba han laifam su ising na thamjingkhre isau sina maram oiraga laifam sida lakpa miyo ising lai khuruma phangdana hanakre panwaya bur Imphal torel gi imai wangkhalak liba sina wanjagi lampak su ising na thamjingkhiduna hauzik lampak asida khariba wall dagi ising yurakpa madi wall asin ningkhai khadra haibigi singnaba leibana laikai gi miyam section thorang lokot phangkhre amarom Imphal manung da seliba marueba torel sing imai ka hena wangkhalakna maram oiraga torel gi longnambal sing kairakpa masigi ising pathorakpa yabi oithokpa leibana Imphal West District Magistrate TS Kiran Kumana flood alarm advisory issue tawkhre atopa pawmana Editorial Paujal Pausi ki miyam na thamjage malem gi yawol mayuknaba ngamnaba mechanism ama puthokpa sangi lau singubu na mapung oina sinpham oiba lamdam sida masagi pothokka sanaba chinjak phawba ko najaba ngamde haibisi khwaina khanglarabani amaramda resource marang kaina leitabana hiram khudimakta state asigi mapalamdagi pusilaktrabadi sejinaba konadi sengna hairabada mipal tanglagi hingba punsi mahinga du khwai miyamna mayuknari
masagi resource marang kaidabana sarkargi sahigi budget sembada center dagi ehenba senfam demand tawdunata lakpigi sanabi edu hongdokpa ngamdri masina maikai punamakta awat apang ngakta mayoknabana ningbu thungbusu ngamdri wata padaba sakotpa lamdam haibuda haujuk lairiba phibam asi yenglaga yamna ningba kainingaini supam nompham haitabana suning nomningbagi wakhalsu phawonba ngamdi kari amuk haigani sarkarna karmasari lising marfurom sigi manungda wa culture ngakna mathau toba karmasari grassroots tagi horaga makok thongba lamjau paiba phawbada khut thektuna pabada khut sadana lemhobgi phibam amada lairi habiyari masigi mathakta ban blockade amadi general strike masing khangjilaktabana thabak kudimakta wa culture gi awareness hanthali puna yengmuda punamak sota hore haibesida ikaiba pokninga wari varat pumagi oina sumai kai thungna sakhotpa ngamdri manaba miyang amadi thak amada sakhotpagi sakthung yenaba ngamdri barana ningkha tamlaba matung sahi humdraga taruk rom asida sothana le hore hairiba schedule caste schedule tribe amadi masing yamjataba kanglup sing manaba thaba amada yauhonma ngamdabadagi kanglup sing asigi mafam khaktuna thambagi wafam sahi tara amaga amuk sangdo hananaba bharat ki parliament english ngani gama pana pass tokiba bill adu chatnaba yahananaba manipur assembly fawna ayaba pikhibaduni state asigi miyam karamba thakta lairiba ki haina hanglurabadi tungan opinion pinarakani adubo ayambana Mari kanggit oibo opinion na masing yamgani state ki economy amadi per capita income karama thakta lairiba ki haiba du fawa muna wakhal tana khangde natragana khantharudi masa masa gi apamba aningba adu khaktana asumani haina khanjaba mi sing ne heli habige lairik iba paba amadi mirol ngamlaga lairik haiba saba miyoiba khulingba lamdambu education gi mangal fanglabani haina lauragadra haiba wapam lakli Malemgi yawol sida lamdam sigi miyamgi siraba tanja haibadu yawrabani tungi mirolgi damak khanta hauba yadaba makhoigi sakhotpigi lambi yatlamdaba yadabani honglakliba malemgi yawol singda mayoknaba ngamnaba mechanism ama puthokpa sangi akhang ahaini haina lairiba saknairaba singna chungsinaraga puthokpa tabani mipum khudimak suning nomningbagi wakhal Salhan mengamgada bawa kalon putok pesangi. Hau kibasai humdraga teruk romda men khatpa ngamhaudra basu amu hana yang sinduna senggok matam wiri. Matam sana thaurang fakta haudra badinga usida hanjana bagi pibam black loy heningai liti heba. Paujal pausegi editorial Mayam special content moina Mayam thamjari. Social media site or Facebook ta angomsa Bimol Akoijam na thagalakpa update kra Mayam thamjagi. Laipak Mayam goeba thaudu wathok wafam hiram public issue bu Panagadaba, Yangsinagadaba, Pangtokadaba, si Langaki government ki Matau Taudangni, Adunabu, Malemda, Kunai Lingduna Liba Mapamda, Langa government hidden a lady bene. Langang Natagadaba, Pangtokadaba, Mataudu, Pangtoroktaba, Tauroktaba Hibisi, Kwaidigi Marueba, Gore Ishuni. Law and order, illegal immigration, deforestation, crimes, poppy, shoe, etc. Haibisi, Kungi Kulakpa, Imungi Ahalaman, CSO, academics, Natraga, Langakna, Maruena, Panagadaba Hiram Wapam, Taudu Watukla, Haibisi, Wakanta Minaba Amasangani. Miyamna Mikap Tulakumatamda, Paisa Paigera, Numai, Bomb Top Legera, Miyambu, Apangbagum, Taubudu, Miyamgi Konjal Tulapada, Natana, Watuklan, Tulakani, Guiroi have a wapam social media site or Facebook, Kamlakli.